Okay. Oh. Busu me chiache obiara kwaba e de baba Grace TV so me say twede ampo nyankopon atom obiara ho ye ene e wo Kumasi Court of Appeals Complex Building Appeals Court ene e wo Ashanti mantem na nyina ne say nyina yinim say afi etwa mu no eye bosome edu ba akonum ena court na ase na odi atemu obaye ya atemu odi baye na ne fa ye ma me Akosua Serwaa fosu that the Lumba ye na some odi badan court say ono oyere ya papa that Lumba aware no court awade ebo ne beka say ordinance civil and as a legal marriage into where the only surviving legal spouse na nyina yenim yie pa say court na ansem no so na obu asem o kas there bi oje ma me Akosua Serwaa awade enkrata tum say ono nko a the only surviving spouse yeah legally wedded wife and I say wife through ordinance marriage enye na court bu say e ma me Akosua Serwaa ye yede de enye legally married wife that is customary marriage yeah it's just a fiawa de course so afia pem hankono e de kono ba ko 1991 eno achi court Saga say yes sister Odobroni so ayere yeah papa that Lumba ware no afim pim ye no ani du bosome 9 that also do 10th of April 2010 yeah no so eye fiawa customary marriage the court ni na we no say there is how o come will be at say e ma me Akosua Serwaa fosu ene yes sister Odobroni o mi na ayere no mo a that Lumba je o mo wachire enti se fa yie yo ne ade bia busa panyi hwe no nka mu na mom na omo konko ye yi na no ene beto dwa se ma me Akosua Serwaa se o je sa asem tu wenye yi esanse ono de onim se wo ye legally wedded wife ne ya ba court de ba court ya be pie mu na ne se a lawyer for ya ejina mu de ma me Akosua Serwaa lawyer Steven Isia Opoku ene se kakra tudwa omo asem o kan na ne se ne de enti o ba court ne se o be se court mo mo kwan na ensem a e court so atemu ebaye no omuntimi nyen sakra omo amende omunya grounds omo fa amende aye nsem no bi na ode beto court ni nyankopon twedi ampo adom court omo kwan se omo enko no mo ko sakra nsem no mo fa but nyankopon twedi ampo ya adom no mo sakra nsem no wi ade na beto court ni na afedi akabia enso ato so so de yenko ho na yenko tie de court aka ye ba de be ko so de beto ebo ase ye de munchemu ade mo amane bo aso ya pacho pumboko de boko ye de nyankopon ase ene ye hu se mo Kumasi Appeals Court. Obi probably say Monante said in the mobile Kumasi Appeals Court. Okay, there's a pending appeal. Okay. Appeal na it's your judgment Kumasi High Court deny a challenge the validity of the marriage. Mami Akosua Serwaa ne ordinance marriage no. Okay. Sa appeal no. Okay. I walk out of appeal no nearby say about amend the grounds no. Okay. The grounds of appeal and a demotion by a court no my opportunity. Okay. Na ye amend ye grounds of appeal. Okay. And of course na masako yan say yanko amend grounds no. Okay. So the baya ade bia ye wo etia judgment no. You bet me bi nyina abom akoko of appeal. Na court of appeal be determine case no once and for all. And that's it. We for the very final time. Look at some more amended grounds of appeal now. What does that mean as to the layman? Because the grounds of appeal a objection and answer at the property who would see judgment in India. Because the court of appeal no a shame na or consider nema na always objections on hono. Inti no na ye amended bi ye de bi ka ho ye bi afrim. The court of judgment. Court of judgment. Or shut down with some The unse appeal no e non kasane processes running. And we know there is just to ensure say yeah amendments no e be call ka ho a e ma court of appeal no determine case ni na together. Abusuya enti lawyer Steven Isia Opoku ya sesi a yemra ni mi ojina de ma me Akosua Serwaa ene na kasa abusuya wa church se bu de che na ensem no ye o kan ina na say on see na enim say enche ye ma me Akosua Serwaa appeal e be baso ba di kia chechi nada na no ena ne omo ba de bedan court say omo se court mo omo kwan omo fa emotion say court mo omo kwan na nka omo ntimi amend omo grounds of appeal na ye ka say grounds of appeal amend ye na say eye atemu no a efi high court ba ye ma me temu afọ tina dwam no de ba no ensem e bi e wa atemu ni mu a omo hwemu ato ombo as de ensem no to nsani ani a omo anyintum anase bi a omo ene atemu ni nya adwe no omo nsem bi e kare fa ho no ene omo to ombo ase ane
ɔno bɛtɔ court no court sɛ yɛama yɛgye ato yɛama mo kwan nti monkɔ na nsɛm ahodoɔ a wohu ne sɛ wogye tom wɔnyɛ yi nsɛm ahodoɔ a ebi a wɔn ne atemu no nyɛ adwene no nti mowɔ bibi foforɔ de fa wɔn momfa no nyinaa mmra sisi a nyame adɔ mo kɔ no kɔboa no nyinaa ho de aba abɛdan court na ɔmo nyinaa ba de bɛdan court abrɛpam hwɛde ampo nyankopɔn yɛ adom a akɔ court of appeal na court of appeal atena nsɛm no so na wabu asɛm no ɔka asɛm bi ɔsɛ once and for all na sɛ court of appeal bɛtena nsɛm no so ahwɛ atemu a ɛbaeɛ no afei ɛyɛ grounds a ɔmo nso amende ɔmo nsɛm de afa atemu no ɛbaeɛ no ho na court ni na to nsɛm no sɛ dabi wodi ebi a mɛgye atum emi nyi ntumi adeɛ na wabu asɛm no de twa to kwa na amaso dwaba nti mmerpa ɛwɔ hɔ a yi na nya abotɛ de hwɛ de nyame bɛyɛ esan sɛ interesting times ahead pa tie de bɛpem ase yankopɔn yɛ adom na bredra de bɛto so bi a bɛsa ba na yɛde aba bɛso medin de kwabena uso ha by Grace TV me danse oje bre na hwɛ me nemu yɛkɔ yɛbusua kai sɛ nwumako bi adaroma ɛne so yasene ɛmɛde dwumade bɛso let's not forget say in any case lawyers are gyina mu de ma Mama Akosua Serwaa no mo ha and also other lawyers nso a wɔn gyina mu de ma the various factions na deɛ ebinom ɛba ha sɛ ya ɛnkyɛ kra ɛna court of asɛm a de aba bɛto dwane nti yɛnya abotrɛ na yɛnhwɛ sɛ bibia bɛyɛ so medika kyerɛw the rule na nkasa ɛbaayɛ yɛ nti ama nyina so aba about the court. Mama Akosua Serwaa is appealing against the ruling that she is not a legally wedded wife because she believes that she's the only surviving spouse, not just a surviving spouse or the only legally wedded wife. And so they know she will be worried or court or the ordinance na civil untimi worry being count. So just the ono kwa na yeye ya wana na nkata na edim said the city. Then so baba say we been tie be court one yantum. Ti ebepem court friends na samba na de je candidate bia ye de abeso me da say oje bre na hwe me kai say nyumeku da ma na so yasne e me de jumedi bro de kan ye obi trade enterprise o patare papa o pepo ho pan perfume papa de am so Kumasi South Interest Junction ho ni de ni tre ni akoche entade empa bon perfume say come out the go a obi ho say yes one our banner yenko no fe me kan for Better Grace Financial Services de amount Ghana for America and Canada insurance company papa financial company papa de Mr. e ba ko pe and one Better Grace Financial Services o do ho bata mo na no mu sie sika de ko ba se bia akwa ahomchim okọ pension abusua ma bibia ha omo na se ba se bia yes ko matam sika boom dia ma ye tax free e bra no mu sie sika na so ha ne amane bi ba e no ntimi nya adwuma bi mu a e ma bibia ha wate omo abehwe akomiso be nya me dia no ma hwe man so akopem se o man no e be wi suapon as college ye tonfie so watwema ya be 10 minutes drive from Sofolife Mr. Roy 4-bedroom house back here master bedroom and a third na aka no a single room self contained Mr. So wo hwe no wadi je ho atutu meka na kwa atwema ya be if you need kama meze ho wo fie no se wo no ba wo na ofre wo bakra is wo use megaphone yes out tema want garage wo fie no ko 4 bars bed 10 e betimi akọ abusu on pe we ne dia na pe Mr. atwema ya be a new site enti choka watimu aka bibia ni wo ho a asundwe mu ana odwen ho e bibia etumpo na adi na dia ba na we me dey come na we me dan say ojebre na hwe me brepam ye be hia Kumasi Court of Appeal Complex Building Appeals Court na am dia man brepam makra baba your perfume near my debu ye homa ye hoyesha na ne ye nije wo mu ne say perfumes na ebu show ha no sa wo ba ne wani je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no bi ntia ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a next etie na aha package na ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe obe fili ahwe ya ma unya na wo hwe na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne de